ke ya le dumedisa lebitso la morena wa rona leng Jesu Kriste wa Nazareth. Lebitso la ka ke nna Sister Kinewe mo kanaleng e ya Narrowgate Sesotho. Ke a le amohela kaofela mo kanaleng ena. Kanale ena ke yona mo re ithutang ditsela tsa modimo ka tsela eo re tshwanetse re tsamaya ka yona e leng tsela e tshesane bana beso, tsela e sa tseeng mawatla, tsela eo o sa rwaleng o sa beng le morwalo mo ho yona. Ha o tsamaya mo tseleng ena e tshesane ngwaneso, ke tsela e boima, o tshwanetseng hore wena o role ngwaneso mo tseleng ena e tshesane. Ke yona tsela eo e re lebisang bophelong ngwaneso. So mo kanaleng ena re ithuta tse kgolo hona ka mo hara tsela ena, hore na le modimo wa re ruta hore re tshwanetse re tsamaye bjang ka mo hara tsela ena bana beso. Ya bana beso, letsatsing la kasheko he re tlo buisana ka di-license batho bao ba rekileng di-license tsa bona ba tsebang hantle hore license e ha ka e fumana hantle, license ena ke e fumane ka tsela e sa tshwanelang. So bana beso re tlo buisana hape le ka matlo. Ho na le matlo a ngwaneso a agilweng mo lefatsheng a mangata fela, mara matlo a teng ha agiwa ka tsela e lokileng ka lebaka la hore agilwe ka dintho tsa utsiwa ngwaneso. Material wa teng ke material wa utsiwa, and then o fumane le hore ho tloa ka foundation ho fihlela hodimo kwana ke dintho tseo di tswileng ka di-backdoor ngwaneso. Re tshwanetse re sokolowe le seo bana beso. Letsatsing la kasheko he re tlo ya lentsweng la modimo bana beso. A re bale lentswe la modimo mo ho Leviticus 20 verse 26. Yona ha e fumanehile e baleha tjena ngwaneso, ha e fumanehile e baleha tjena ka lebaka la hore modimo wa re kgalemela letsatsi le letsatsi ngwaneso, ene re a mo leboha ka nnete hobane ke modimo ya lerato. So ha e fumanehile e baleha tjena e re kgethehela nna hobane ke kgethehile nna Jehova, mme ke le kgaohantse le ditjhaba le tle le be baka. So ke rata haholo ngwaneso ka Senyesemane ka bane e hlalosa ha monate ka Senyesemane ngwaneso. Ka Senyesemane e re o tla halalela ho nna, ke hore ke modimo ke ya halalela, ke o ntshitse ho batho hore o be waka. Modimo o re ntshitse ho batho ngwaneso hore re be bahae. Modimo ba tla re kgethehe re le bana ba hae. Ke ka lebaka leo a re lemosang letsatsi le letsatsi ngwaneso ka tseo re tshwanetse hore re di etse le tseo re sa tshwanelang ho di etsa. Tse ding tsa tsona re di entse matsatsing a ho feta kwana, dilemong tsa ho feta ngwaneso. Re nahana hore ke ntho fela ena, kante ngwaneso yona ntho eo e tlo re ke tsona tse tlo re thibelang ho kena ka kgoro ya lehodimo. So modimo o batla hore re lokise ntho e nngwe le e nngwe matsatsi a re phelang mo ho ona ngwaneso. Ke ka lebaka leo a re kgalemelang, a re o re ntshitse mo bathong hore re be bahae ngwaneso. Re kgethehile re le bana ba modimo, re kgethehile. Ka hoo ha re tsweleng pele ho utlwa lentswe la modimo, re tsweleng pele ho kgalemelwa ke modimo o phelang. Ya ngwaneso, re sa tlo bolela he ka di-license ngwaneso. O ile wa nka license dilemong tsa ho feta kwana, and ebile maybe o setse bile o lebetse ngwaneso. License eo o e tshwereng o tseba hantle hore hey nna itse ke ntshitse tjhelete hore ke kgone ho fumana license ena. Ba bang ba bona ba fumana license motho a teng a sa ya le dipaleng, ba no lokisa dintho tsa hae hore ba mo fe license. Ha hore motho o setse a na le license, ha wa mmona a ya di-practicing, ha wa mmona a etsa eng empa o setse a na le license ngwaneso. A re sokoloheng ka lebaka la hore yona license e ngwaneso e re license o nang le yona, wa tseba hantle hore ke license o sa e fumanang ka tsela e tshwanetseng. So ngwaneso ya ho modimo o repente ho modimo, o sokolohe ngwaneso, o kope modimo tshwarelo, and modimo ke yena a tla o directang hore o etse jwang. And then ngwaneso
re tseba hantle hore ho ntshuwa ditjhelete ko di-license, especially matsatsi ao re phelang mo ho ona. Wena ha o fihla kwale instructor yona le o ka etsa diphoso ngwaneso yena e setse e tseba gore o yena wa feta le le gore mo steep healing o entse diphoso yena se tsa tseba gore o wa feta ka lebaka la gore o ntshitse tšhelete. So bana beso sorry, a re sokoloheng ka nnete ngwaneso re tshwere di-license tseo e seng tsa rona, tseo e leng tsa bokhukhuntshwana ngwaneso. Re entse sebe pela modimo, a re sokoloheng ka di-license tseo re nang le tsona e seng tsa molao, di-license tseo re nang le tsona sorry, di-license tseo re nang le tsona re tseba hantle gore nna ke fitla ko steep healing ke entse mistake and le instructor o e bone mistake eo ka lebaka la gore nna le yena ne re boletse re qetile nna le yena ka tsa ditšhelete yena o no e phasisa a re a o phasitse and ha ona motho a tlo mmotsa letho. So ngwaneso a re hlokomeleng dintho tseo re di etsang, a re sokoloheng bana beso bao ba nang le di-license ba tsebang hantle hore ba di rekile di-license tse, ha se di-license tseo ba di phaseditseng and ba bang ba bona ha ba ngwala le learners, ha ba e ngwala ho hang, ha tsebe le hore na ho ngwala learners ke eng. So ngwaneso a re sokoloheng pela modimo. And then ba bang ba bona ba ile ba ngwala learners ka dipampiri tse dingwe tse nang le di-answers ngwaneso yena ha fihla kwa le ono thika fela and then a ba tswa pele ngwaneso a re sokoloheng, a re botseng modimo dinnete, re sokoloheng bana ba modimo, a re sokoloheng ka lebaka la hore ke nnete re di entse re sa tsebe empa now modimo wa re kgalemela bana beso ka di-license tseo le ka di-learners tseo re bileng le tsona bana beso. So a re sokoloheng le bao ba bileng le di-license ba sa ngwala le learners, motho a teng o no ba le license a sa kena le dipalong. So ngwaneso a re sokoloheng, a modimo a re thuse re sokoloheng ka lebaka la hore seo ke sebe pela modimo and then ha se ntho e pateileng ka lebaka la hore ha ona sebe se senyane kapa se seholo pela modimo. A re sokoloheng re ho modimo re llela ho yena o tla re thusa bana beso, o tla re tshwarela. And then engwe hape ntho engwe ho na le matlo di-big house tse di tletseng mo hara motse or mo motseng and di-big house tsa teng o fumane le hore e ahilwe yona e ntle ka nnete empa ho tloa foundation ya teng already ina le curse ka lebaka la hore dintho kaofela tse entseng foundation ha se dintho tse rekilweng hantle, ke dintho tse tlileng ka bokhukhuntshwane. So ngwaneso ntho engwe le engwe o tsebang hore wa hile ntlo ya hao ka bokhukhuntshwane sokoloha pela modimo, sokoloha and modimo tla ba yena a o directa hore o etse jwang ntlo eo ka lebaka la hore ke ntlo e khesitsweng ngwaneso le ka ba ntle jwang kapa jwang empa as long as o ya hile ka di-back door tseba hore ngwaneso ha se ya hao ntlo eo, tseba hore e khesitswe ngwaneso le o ka dula ho yona dilemo mare ntlo eo e khesitswe ka lebaka la hore ha wa e aha hantle and then o ya hile ka dintho tsa bohodu, dintho tsa utsuwa ngwaneso and wa ba fihlella o e qeta ntse le di-cement tsa teng le ditena tsa teng wa fumana e le dintho tsa utsuwa ngwaneso. A re sokoloheng pela modimo o bitsa for tshokoloho motho o mong le o mong, a re sokoloheng modimo santsana a re wona bana beso ka nnete. A re tleng pela modimo re llele modimo ka ntlo ngwaneso, you have to hore wena o rapele ka nnete o tiile o kope modimo hore modimo thusa bophelo baka ka ntlo ena e ke ya hileng ka dintho tsa di-back door, e ke ya hileng ka dintho tse sa lokang. Modimo nthuse, modimo ke yena tlo directang, ke yena tlo thusang hore o etse jwang. So ngwaneso tsohle ke tsona tseo se ne ke le tshwaretse tsona letsatsing la kasheko. A modimo a le hlononofatse bana beso, a le apese kobo ya lerato, a re apareng kobo ya lerato, a re rataneng bana beso. Ke a leboha ka lebitso la Jesu, amen.